mwaramutseho inshuti bavandimwe tubana umunsi ku wundi nibasuje mbifurije kugubwa neza mbaye ikaze muri amakuru n'ibiganiro kuri tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 cyangwa se n'ukwezi k'Ukuboza mu 2025 abo muri mu bice bigiye bitandukanye abari mu gihugu cy'u Burundi abari muri Repubulika Demokarasi ya Congo abari mu Rwanda Uganda ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye mudukurikiranye mu by'ukuri mwese mbifurije kugubwa neza muri amasaha mu mirimo igiye itandukanye murimo mukora. Reka mbabwire yuko rero muri aya masaha tujye kuba twareba akantu ku kandi kumwe ku bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se biba ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko kandi babwira ni ku muntu utaramara gukanda subscribe cyangwa se s'abone ku inshuro nicyo gihe nako kanya kugira ngo abe yabikora. Bravo kandi salute kuri mwe wamaze kuba yabikora, like, share ndetse inyunganizi cyangwa se ibitekerezo ni iby'ingenzi kandi ni n'iby'agaciro. Uraza kudukurikirana kandi nanone unyarukira mu groupe yacu ya WhatsApp aho mu by'ukuri uza kubona byinshi bigiye bitandukanye twagushyiriyemo cyangwa se twakugeshejeho. Hanyuma rero reka nkubwire yuko kugeza muri aya masaha makuru aturuka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Congo, mu by'ukuri cya mbere hari kwibazwa inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifite mu bijyanye no guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibyo byibajijweho. Si ibyo gusa kandi turaza no kureba gusa, si ibyo gusa byonyine tuza kureba, hari n'andi makuru agiye atandukanye. Umuvugizi w'ibikorwa bya Skol ya kabiri Liyetona Regan Mbuyi Kalonji yavuze yuko ama operasiyo ari kuba muri Kivu y'Amajyepfo agamije guhagarika iterambere ry'umutwe wa 23 mu nguni zigiye zitandukanye zikomeje kugenda zireberamo ibikorwa by'intambara. Naho kandi abagize umutwe wa 23 bagaragaye mu itangazamakuru batabaza bavuga yuko bari kugurwa n'urugamba no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Mu makuru yandi akomeje kugenda amenyekana cyangwa se muri bimwe bikomeje kugenda bijya hagaragara n'ibijyanye rero n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu Burasirazuba bwa Congo. Tracy Kayikwamba yongeye kwemeza ko gahunda yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu by'ukuri igomba gukorwa kandi ngo ibi bigakorwa mu buryo bw'ubutabazi. Aya makuru rero turaza kuba twayagarukaho cyangwa se turaza kuba twayava imuzi n'imuzingo nkubwire ni iki kirimo cyangwa se ni iki kigiye kuba cyavamo. Umutwe wa 23 kwa gatanu tariki 5 Ukuboza ku munsi w'ejo bivuga ko warashe ku butaka bw'u Burundi, ndetse ibi ngibi bikaba mu by'ukuri byafashwe nk'ushotonye ku ruhande rw'u Burundi, naho kandi byongera nanone kuba ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri gishobora kuba cyakurura cyangwa se cyakongera no kubyutsa ku buryo budasanzwe ibibazo biri hagati y'u Burundi n'umutwe wa 23, dore ko ibibazo biri hagati y'u Burundi n'umutwe wa 23 bituruka ku kuba igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo cyarivanze mu bikorwa bya FARDC byo kurwanya uyu mutwe. Ibyo rero bigatuma habaho uruntu ndetse no kutitana bamwana. Ibyo byose rero turaza kubigarukaho, ariko unyemerere noneho tuse nk'abanzika cyangwa se twimata tudondosha duhereye kuri amakuru akomeye cyane. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, guverinoma yiyemeje gukurikirana ikibazo cyo gufungura igice cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatangajwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Madame Tracy Kayikwamba Wagner, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aho mu by'ukuri yaje kuvuga cyangwa se gukurikirana ibibazo. Uyu munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubuturane mpuzamahanga ni muri inama ya Francophonie ndetse no muri diaspora y'Abanyekongo nyuma yo gushyigikira umukono ku masezerano y'amahoro n'iterambere rya Washington hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Ni mu gihe abategetsi muri aka karere harimo abo mu mutwe wa 23 bavuga ko ngo ikibazo cy'ubutabazi cyarangiye, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo we yemeza ko byihutirwa gukemura ibibazo by'ubutabazi by'abaturage. Kubwe ati iki gikorwa kandi kizafasha guverinoma kunoza imikorere yayo mu guhangana n'ibibazo by'ubutabazi muri kariya gace k'igihugu. Mu gihe kandi Tracy Kayikwamba Wagner
avuga ko guverinoma ibona ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse agaragaza ko yizeye ko abayobozi b'umutwe wa 23 mu by'ukuri ndetse n'abo bashyigikira bashobora kuba bayafata iya mbere mu kugira ngo habeho ko hakurikiranwa ubuzima ibihumbi n'ibihumbi hagamijwe inyungu za politiki ndetse n'ingamba mu gukurikirana iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ngo zaba zikomeje kwamagana icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko byasabwe mu nama y'ubutabazi iherutse gutegurwa n'Ubufaransa mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'ibikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Doha, uyu mutwe washyigikiwe n'u Rwanda washinje imiryango imwe y'ubutabazi kuba inyuma y'iki gikorwa. Ku bwabo ngo barashaka gukoresha amafaranga mu buryo bw'abaturage ngo ariko bitari ku nyungu zabo. Yannick Sola, umwe mu bagize intumwa z'umutwe wa 23 mu biganiro akaba n'umuyobozi mukuru ndetse n'ubuyobozi mu gisata cya politiki w'uyu mutwe, ndetse Colonel Nanga nawe ngo bakabemeza ko ibikorwa by'ubutabazi mu turere bayobora bitagiteye ubwoba. Akomeza avuga ko inkambi z'abavanwe mu byabo hafi ya Goma ngo zitakiriho, kandi ko abaturage basubiye mu midugudu yabo babikesha ubuyobozi bwabo ngo bwashyizweho mu bikorwa byo 23 kuva bwakwigarura umujyi. Ngo ariko ibingibi ibigo birimo nk'Ubufaransa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ariko babibona, dore ko perezida w'Ubufaransa kuri we avuga ko gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga bigomba gukorwa mu rwego rwo gushakira ubuzima ikiremwa muntu. Ngo iki kandi kikaba ikimenyetso gifatika gitegerejwe cyane n'abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru. Mu nama yabereye i Paris yavuze ko yizeye inkunga ya Amerika ndetse na Qatar, bombi bagize uruhare mu bunzi kugira ngo ibikorwa bishyirwe mu bikorwa vuba. Kuva umujyi wa Goma wakwigarurirwa mu mpera za Mutarama 2023 bivuga ko ishyigikiye cy'u Rwanda ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Goma kimwe n'icya Kavumu i Bukavu ntibigikora, nubwo abantu benshi bashimangiye ko gufungura mu by'ukuri ngo byakwifashishwa mu kohereza imfashanyo ndetse n'ubutabazi. Ariko umutwe wa 23 uravuga ko udashobora kuba wafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ariko nanone ku rundi ruhande Tracy Kaikwamba Wagner yongeye gusubiramo ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigomba kuba cyafungurwa, kandi ibi bigomba kuba byakorwa vuba bidatinze mu maguru mashya, nta kuzuyaza cyangwa se nta gutinda. Mu by'ukuri bitewe n'imimerere abaturage benshi bagomba guhabwa ubutabazi binyuze kuri ikibuga cy'indege cya Goma. Tracy Kaikwamba Wagner avuga ko barimo kuri ubu ngubu mu masaha makeya atambutse abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bongeye gushyira itangazo hanze. Ngira ngo nkubwire byinshi bikuwe muri iyi nyandiko ikizwe hanze n'umutwe twaje intwaro wa 23, hanyuma tubonereho twasuzuma n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bimenyekana hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere ko ngusomera nyirizina ibisobanuro nyakuri bikubiye muri iyi nyandiko, ndagusaba kubanza gukanda subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa. Kwamaze kubikora bravo cyane, ndetse kuba taramara kubikora nicyo gihe nako kanya nyarukira kandi muri group yacu ya WhatsApp uciye muri comment aho ubonamo link iri kugeza muri group yacu ya WhatsApp, hanyuma ikabasha mu by'ukuri kurushaho kuduhuza natwe. Reka rero dukomeze mbabwira n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo mu bikubiye muri iyi nyandiko umutwe utwaje intwaro wa 23 tumaze gushyira hanze. Ngo ni itangazo nkuru za tariki 5 Ukuboza 2025 umunsi ku wundi umutwe wa 23 bimaze kugaragara ko bari gusohora amatangazo menshi cyane kandi afite umutwe w'itangazo nkuruza. Ngoma 23 umutwe warizo mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo baramenyesha abaturage ba Kongo, abayobozi banyuranye bo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ko mu gihe kirenga iminsi 3 ibikorwa byo kurasa ibisasu bikomeje gukorerwa ku butaka bw'u Burundi bikomeje kugwa mu baturage babo. Ngo ibyo bisasu bimaze kwica abagore n'abana, gukomeretsa abantu benshi ndetse no gusenya amazu, amashuri. Si byo gusa byonyine, ngo harimo n'amavuriro.
muri icyo gihe cyonyine ngo ibitero byo mu kirere ni ukuvuga iminsi 3 ngo bikoreshejwe indege z'intambara zirimo drone ndetse n'imitwe ikomeye y'imbunda bikomeje kugabwa mu duce dutuwe cyane two muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ngo ariko biri kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo, ngo kandi byose bikaba biri gukoreshwa ndetse kandi bikayoborwa no ku butaka bw'u Burundi. Ngo ibi biragaragaza ko ari umugambi wateguwe neza wo gukoresha igitero cya gisirikare kigamije kurimbura abaturage mu burasirazuba bwa Kongo, ngo kandi ibi bikaba byarabaye ku bwumvikane hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na leta y'Kinshasa. Aba bombi barabihakana, bahakana ibyo bashinjwa n'umutwe wa 23. Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, aretse gutangaza ko ibyo 23 bashinja byo kugira ingabo ku butaka bw'urasirazuba bwa Kongo babyemera, ariko bihabanye n'ibyavugwaga yuko ngo ingabo zabo zaba zigira uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bwibasira abaturage ba hano mu burasirazuba bwa Kongo muri izi ntara za Kivu zombi. Na General Sylvain Ekenge Bomusa Efuma, umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, n'abahakana ibi. 23 ariko ngo iramagana bikomeye ibikorwa by'iterabwoba n'ubugizi bwa nabi bikorwa ku bufatanye bwa leta ya Kinshasa ndetse n'iy'u Burundi. Imibare y'agateganyo imaze kwerekana ko abantu 23 bamaze gupfa, abandi benshi bakomeretse mu minsi 3 yonyine gusa urugamba rutangiye hano muri bice byibanda ku mipaka y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Burundi. Turabitsa ko ibitero byateye abaturage benshi guhungira Bukavu ndetse no bindi bice bigiye bitandukanye hagaragara amahoro, kandi ko ibikorwa biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi ngo byaba bifatwa nk'ibyaha by'intambara n'ibyaha ndengamipaka birebana no kurwanya inyoko muntu. Aya n'amagambo yatangajwe na Lawrence Kanyuka, aboneraho gutangaza ati 23 ikomeje kuba hafi y'abaturage bayo kandi iramagana ku mugaragaro uruhare rw'u Burundi mu ntambara yonyine. Ati ni intambara y'abanyekongo, ni intambara yacu igamije kurwana ku burenganzira bw'abaturage bacu. Turasaba u Burundi ko ahubwo bwakubakira imbaraga mu guteza imbere imibereho y'abaturage babwo bakareka kubabazwa n'ibibazo by'abanyekongo. 23 yongera kwemeza ko izakomeza kurengera ndetse no kurinda abaturage uko bishoboka kose. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara na Lawrence Kanyuka none tariki 5 Ukuboza 2025, bikaba byakorewe mu mujyi wa Goma. Akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho muri Alliance Fleuve Congo cyangwa se ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Hari irindi tangazo rikomeye cyane cyangwa se indi nyandiko ikomeye cyane igenewe buri umwe wese ukurikirana ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati itangazo ry'ubufatanye, itangazo ry'impamya abigamba rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'akanama k'umuryango umwe bw'Uburayi ku birebana na Corridor de Lobito n'ishoramari mu karere k'ibiyaga bigari. Ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibiro bya Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi byaba byongeye kwemeza ubushake bwabo mu gukora hamwe mu guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika mu birunga birebire. Ati twiyemeje gushyiraho uburyo bushoboka bwo kongera ishoramari ry'abanyamerika ndetse n'abanyamurayi mu karere, doranira ko iterambere ry'ubukungu riba urufatiro rukomeye cyane rw'iterambere rirambye n'ituze ry'igihe kirekire. Mu nshingiro ry'igikorwa Corridor de Lobito cyangwa se Lobito Corridor, umushinga munini w'ibikorwa remezo uzazamura uburyo bwo guhuzanya ibikorwa by'akarere ndetse unashimangira umutekano. Ibi kandi ngo bigomba gukorwa harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ariko abahanga bakavuga ko gufungura inzira ya Lobito Corridor ndetse hakaba habayeho kwihuza hagati y'Uburayi na Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bigiye kuba icyo gikomeye cyane ku bukungu bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo kuko aba banyaburayi n'aba banyamerika bashobora kuba noneho bifuza kuba mu by'ukuri basahura umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe bivugwa neza rwose ko mu by'ukuri ubwo iyi nzira ya Lobito Corridor izaba ifunguwe hazashyirwaho gari ya moshi izajya iva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikagera ku nyanja zambuka zerekeza muri imigabane, no kuvuga Uburayi, Uburayi gusa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati azacura iki mu gihe imitungo kamere y'Abanyarepubulika Demokarasi ya Kongo izaba iri gutwarwa kuri iki kigero? Ngo ibi nibyo kwamaganira kure. Reka twigarukire kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana, ndetse abagize itsinda ry'umutwe watwirwaneho babarizwa ku ruhande rw'umutwe wa 23 bakaba bavuze ko ngo bari kwamagana ibitero bikomeje kuba birimo byibasira abanyekongo. Umuriro wo kotera kure ni ibisasu rutura karundo akarabutaka biri guterwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ibi byatumye kugeza uyu munsi
na bamwe mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 ni ukuvuga abarwanyi ngo bahunga baramira ubuzima bwabo ndetse n'amagara yabo. Ntabwo bisanzwe ko abarwanyi umutwe twaje intwaro wa 23 bahunga bagakizwa n'amaguru, ariko bivugwa ko ngo akenshi iyo byakomeye abagize uyu mutwe bakuramo akabo karenge. Hanyuma ibindi bihagaze bite? Ngo ibi byose nuko Amerika ishaka guhatana n'Ubushinwa mu bukungu. Umunyamerika asesengura amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo yabishyize ku mubano w'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ipiganwa ry'iterambere. Umusesenguzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi asanga ashingiye ku kuba Amerika ishaka guhatana n'Ubushinwa mu bukungu. Professor Jason Stearns, umunyamerika wigisha siyanse ya politike kuri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada, yabwiye ikiganiro Focus on Africa kuri televiziyo ko gahunda ya Amerika yo kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo ngo ishobora guhatana n'Ubushinwa yanatangiye kera rwose. Yagize ati ibi mu by'ukuri byatangiye mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kuko asubiye inyuma ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden. Umuntu yabonye ko abategetsi bo mu gihe cya Biden bashishikariye cyane Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ibi byose bijyanye n'Ubushinwa, ibi byose bijyanye no kugira ijambo k'Ubushinwa muri Afurika no gushaka kwa Amerika ko kugenzura ubucukuzi n'uruhererekane rw'ubucuruzi, kandi Kongo ni kimwe mu bihugu bicukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane muri Afurika akenewe mu nzibacyuho yerekeza ku gukoresha ingufu zitangiza ibidukikije bikenewe cyane n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze igihe bishishikariza ibihugu bigenzi byabyo gukoresha iyi gahunda. Ngo mu gihe rero babona yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba isoko nyakuri yo kubona materiyeri zo kwifashishwa muri ibi bikorwa, bigatuma bashyira isoko hasi ririmo ibihugu by'Abarabu mu guhagarika gukoresha peteroli, mu gihe baba bitabiriye gukoresha amabuye y'agaciro ashyirwa muri za batiri zigiye zitandukanye, bityo bimwe mu bikorwa birimo nk'amamodoka bigahagarikwa. Ngo ibi bizabafasha cyane. Aka ni akarorero ndetse nibyo kwibazaho ibibazo byinshi. Hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko harimo intambara nyinshi, iz'ubukungu, imirwano, ibihugu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose bitekerezwaho kenshi, aho mu by'ukuri ibihugu bivuga yuko bizarwanira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko ngo bigakorwa mu buryo bwihishe cyane. Nibikomeza kugenda gutya, mu by'ukuri bizarushaho gutuma abaturage benshi cyane bakomeza kugenda ababurira ubuzima bwabo muri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko icyo kwibaza ni iherezo rya byose ni irihe? Nuko abaturage benshi ibihumbi n'ibihumbi bazahungira imbere mu gihugu, cyangwa nuko abaturage benshi babarizwa muri za miliyoni bazahungira hanze y'igihugu? Kugeza uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bahuza ba mbere kuri iyi ngingo yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivuga ko ari kimwe mu bihugu bicumbikiye bamwe mu baturage benshi cyane bahunga intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko zishobora kuba zirengagiza nkana ku guca mu mizi iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, bagakurikira inyungu zirimo n'amabuye y'agaciro kurusha ubuzima bw'abaturage hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ibyo ntabwo bivugwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, na Amerika ndetse no ku bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ese inyungu zishobora kuva mu masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera kurangura ni izihe? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amasezerano yasinyiwe i Washington DC ashobora kwinjiza u Rwanda mu mushinga w'umuhanda wa gari ya moshi uzava ku cyambu cya Lobito muri Angola ku itariki y'Ukuboza no 25. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo byagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bukungu babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyana nayo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, gukora ingamba z'ubwirinzi no gucyura impunzi. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko amasezerano y'ubukungu arimo ingingo y'ubufatanye mu nzego z'ingenzi zirimo ibikorwa remezo, ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kuyatunganya, ubuzima ku kubungabunga parike z'ibirunga ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo. Mu bikorwa remezo byitezwe ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatangira rugatanga megawati 206 z'amashanyarazi.
rucanire abaturage barenga 300,000 biteganyije ko ruzuzura mu 2030 rutwaye miliyoni 800 zose z'amadolari y'Amerika. Mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye kuko aribwo yagirira inyungu abaturage bo mu karere, kandi ko hazajyaho amategeko ahuriyeho ajyanye n'umutekano n'ubucuruzi bwayo. Ati dufite amabuye menshi mu karere, ariko dukwiye gutera indi ntambwe yo kubishyira mu rwego rw'inganda bikazazanira abaturage bo mu karere inyungu. Ikiyaga cya Kivu, ibihugu byombi bigabanye umutungo ukomeye bihuriyeho. Amasezerano ya Washington yateganya ko bizafatanya gukura gaze metane muri iki kiyaga bitunganyemo ingufu z'amashanyarazi. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko imihanda izubakwa, hubakwa ibindi bikorwa remezo by'ubwikorezi, kandi ko umuhanda wa gari ya moshi uzava kuri Lobito ushobora kugera no mu Rwanda hashingiye kuri aya masezerano. Amerika niyo muterankunga mukuru w'umushinga wo kubaka uyu muhanda wa gari ya moshi uzanyura muri Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia ndetse na Tanzania. Byitezwe ko niwuzura abashoramari bazajya bawifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye mu mirimo igiye itandukanye. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko kandi n'umuhanda wa gari ya moshi havuzwe umuhora wa Lobito ushobora guhuzwa n'umuhora wa ruguru wa Mombasa no hagati ya Dar es Salaam ukanyura mu Rwanda, mu Burundi ugakomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifitanye amahirwe menshi byabaza umusaruro akabifasha kwirinda mu by'ukuri ngo bikwiye ko uyu musaruro bifasha kwirinda amakimbirane, ndetse yizera ko habaye ubufatanye biteganywa mu masezerano ya Washington akarere kagira mu by'ukuri amahoro arambye binyuze muri aya masezerano niharamuka habayeho gukomeza gukora ibi bikorwa ndetse bigakurikizwa nk'uko byasinywe. Atari ko biramutse bidakozwe hashobora kuba ingaruka zikomeye cyane zishobora gutuma ibintu noneho bizamba kurushaho, dore ko byaba bizambye bigeze ku rwego rwo hejuru.